Sanibonani bafethu, ninjani niyaphila? Umfowabo Mkhonzo okhulumayo. Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyanamukela la. Ngiyanamukela nonke. Ngiyacela nje ngokukhethekile ukuthi ngithathe leli thuba. Ngamukela ama-new subscribers la ku-YouTube, ngamukela ama-new followers ku-TikTok. Bese ngamukela nje wonke ama-regular abantu abasubscribe kudala la nabafollowa le channel. Ngiyanibonga kakhulu. Ngicela niqhubeke niyibambe kanjalo sikhulise le channel iye phambili. Nawe ongaka-subscribe ku-free of charge. Ngiyacela usubscribe sikhulise le channel ngoba eyethu sidiscuss izinto ezisithintayo eSouth Africa nasezweni le-Afrika njalo njalo. Siyabonga kakhulu. Njengamanje ngiyaphuthuma ngithi ake ngidlulise nawo umlayezo. Ngibheka la ku-social media. Ngibona kunama-artist post ama-video encourage ama-South Africans ukuthi arejistele ukuvota. Siyakhumbula ukuthi manje ngeyi-2021 June khona lapho kuleyo weekend leyo nje yabo-21 June u-IEC ukhuthaza ama-South Africans ukuthi ayorejista ngaleyo date le yarejistela ukuyovota. So ngiyabona ukuthi kunama-artist noma abaculi ikakhulukazi abaziwayo abadumile eSouth Africa baphosta ama-video la ku-social media bakhuthaza abantu ukuthi bayovota ngeyi-4 November. So into engilo ngiyibuka la abantu ngathi abayijabuleli lento yalama-video ukuthi ama-artist angazoqhamuka encourage abantu ukuthi bayovota ngeyi-4 singakaze siwabone eposta ama-video lapho ekhuluma khona ngokuthi athini ngendaba yama-illegal foreigners, athini ngabantu bokufika bala eSouth Africa ngokwemthetho, athini futhi ngama-mashi enzakalayo eMzansi njengamanje. Asikaze siwezwe ama-artist ekhuluma ngalo, kodwa manje sazoqhamuka ekhuthaza abantu ukuthi bawovota. Nginomlayezo-ke mina njengomfowabo Mkhonza obheke kuma-artist okokuthi mhlampe kukhona imali anikwa yona njengamanje ukuthi enze lama-video akhuthaza abantu bawovota ukuthi lawo ma-video wenu ngendlela mina engiwabuka ngayo lezi zinto eniyikhulumayo nikhuthaza abantu bawovota kufana nokuthi nithela amanzi omhlane wedada. Yabona abantu ba-South Africa njengamanje ayikho into ebadina njengepolitiki, ayikho into ebadina njengamaphathi epolitiki. Nami njengomunye lana oyimember ye-MK Party, kodwa njengamanje mawungangilalela kahle la angigxilile emkhankasweni wokuthi abantu abayovota. Ngike ngakwenza lokho but manje ngigxile kumamashi enzakalayo ezweni. Ngiphawula ngezinto ezenzakala manje ezweni. Khuluma ngezinto ezenzeka manje. Ngiyazi ukuthi ngeyi-4 November kumele abantu bayovota futhi kumele abantu barejiste ukuyovota. Kodwa into engiyaziyo nengisho ngayo, ngifunda i-mood, understand i-mood yabantu ba-South Africa. Angikholelwa ukuthi kunomuntu njengamanje, especially omnyama o-concerned nge-South Africa, ongalalelana ney'ndaba zokuthi akuyorejistelwa ukuvota. Yebo, asihambeni siyovota ngeyi-4 November but ngikhuthaza ama-artist ukuthi abakhulume kakhulu ngezinto ezenzeka manje than indaba yokukhuthaza ukuvota ngoba abantu ba-South Africa babone ngathi anibanakile uma nizogxila kakhulu endabeni zokuyovota. Bezwe ngazuthi nithi mhlampe lo hulumeni lo okhona ungashintshwa ngokuthi mhlampe kuyorejistelwa ukuvota. Yebo bayazi vele ekugcineni kufuna abagcine bevotile, kodwa angeke bayizwe leyo nto njengamanje ungakaze ukhulume ngamamashi enzakalayo. Ngeke bayizwe le nto eshoyo ungakaze ukhulume ngokuthi umephi wena ngodaba lwama-illegal foreigners. Abakhulume ama-artist awakhulume kuqala ngama-illegal foreigners ukuthi athini, aphinde akhulume ngamamashi enziwa abantu ba-South Africa ukuthi athini. Licacize nje i-artist ukuthi limephi ngalolu daba. Isikhathi manje sokuthi senza ama-sacrifices amaningi sonke
uma ngabe uyithanda iSouth Africa, ngumculi yini, artist whatever, fanele ukuthi usacrifice manje. Funa kube nezinto eziluzayo. Uma kuwukuthi kune contract oyitholayo ngokuthi uzokhuthaza abantu ukuthi bayovota, ungayisacrifice for iSouth Africa leyo contract ukuthi no. Okwamanje angeke ngize ngikhulume ngokuyovota, ngamane ngikhulume ngokuthi abantu abala illegally, abala ngokungemthetho, ababuyele emakhaya bayolungisa amaphepha abo. Ngamane ngikhulume ngokuthi ngiyayisupport iMarch and March. Ngamane ngikhulume ngokuthi ngiyawasupporta wonke ama-South Africans amashayo azama ukulungisa izwe. Yilokho abantu ba-South Africa abafuna ukukuzwa njengamanje, ukukhuluma njenge-artist. Uyayizwa leyo nto? So ngiyakugcizelela lokho. Ekugcineni nge-4 November 2026 siya evotini, siyovota vele. Kodwa akuyona into eyi-priority njengamanje kubantu base-South Africa. Uyabona nje, for example, buka inkulumo kaMengameli President abeyenza nje Thanga. Abantu abaningi bakhathazekile ngezinto abeyikhuluma. Abanye bathi bamlalele nje 2 minutes bavala lento. Abantu abasanandaba nento eziningi. Bafuna into manje esheshayo kulungisa lelizwe ngokusheshsha. Uyayibona? Yilento lena thina la ku counseling esiyibiza ngokuthi i-crisis intervention edingekayo. Siku crisis in this country. Uma ngabe for example iclient lifika la lisenkingeni ephuthumayo, umsebenzi wami njengekhansela ukuthi noma njenge-social worker ukuthi ngidile nale crisis iqala esheshayo, ngiphuthumise lokhu okumkhathaza kakhulu qala, bese ke ezinye izinto le client elinezikhalo ngazo sesingadila nazo kamva. Uyayizwa leyo nto, i-crisis intervention leyo. Njengamanje into esidingwa ama-South Africans i-crisis intervention, yinto esheshayo ezodila nalesi simo esikhona manje, senze ukuthi bafile better manje, bafile bane hope manje. So if uzokhuluma ngento eza later ngabo November, abanandaba naleyo nto, bafuna isimo samanje ukuthi manje njengoba kuJune manje yini eyenzakalayo ukulwa nokuqinisekisa ukuthi abantu bokufika bala ngokungemthetho kwenzekala ngabo, nokuthi amamasho akhona njengamanje la asupportwa kanjani. Yiloko abantu abakudingayo. Ngithi angudlulise nje lo mlayezo usheshe kubo bonke abangama-artist okuthi mhlambe bayanxenxa u-IEC noma uhulumeni ukuthi abakhuthaze abantu ukuthi bayovota. Akusebenzi. Fundani imudi yabantu ba-South Africa kuqala bese nenza ngendlela efanele. It doesn't make sense ukuthi uzokhuluma nabantu ngento abangekho interested kuyo, udlala ngesikhathi sakho. Yayibona? Khuluma into efunwa abantu ukuze ukhona ukuzwakala, ulalelwe. Umfoko kaMkhonza lo. Ngithi nje angidlulise kini nonke ama-artist na wonke amaciko ethu eMzansi Afrika. Ake siphawuleni ke bafethu, nithini umbono wenu ngalama video apostwa ngama-artist ekhuthaza ukuyovota. Ake siphawuleni ngayo yonke lento. Umfoko kaMkhonza lo. Sohlangana kuma-comments ke. Ngicela ukuthi uma ungaka-subscribe, please do subscribe. Phinde ufollow na ku TikTok. Ku free of charge. Sikhulise le channel. Ngiyanibonga kakhulu.